Anyang laki din! Sa dino ti papanam, Lando. Nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manin apagsayaatan nga ibagbagam dita, Lando. Nagadulakit din na damdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay. Kalukwan sa manin ti papanama si Kalakay. Anya laki din. Sumanao ka, imeng. Di naklata ka di baybayan. Am-amukan, Lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag no madamdama. Mga anak ni di papanak. Nagawahan tayo party ti baboy, tani aldawan. Sumang putin, dagiti paskaon. Nakaya babae, dakay ti makamu ka dagiti Ricardo ah. Wan, da kaming ti makaamo ka dagiti pang Ricardo. Di kay une agdandanag. Ay, madanagan ang arutan ni aldawan. Sumang putin dagiti paskaon. Lumabasak pa'y! Ah, ni pare lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na! Wan pare, lumabas ka lata. Agpadaya mo't ni Lando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapan siguro di karayan ah. Anya ngay kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Ne, nagsublimat. Ni, nagsublim ang agpaisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lata jilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta dyan nagpapasken. Nalabit ah. Sa bagay, adu mo tinaparte ababoy. Kasano numatukul ti aklo ako na dapit raw. Di tay parikot daytan, kaputan na tangdanan tay lang mat nga agparty kan aglutaw. Sa bagay ah. Lumabasak pa'y! Na, itay pa alumanabas ni Parlanda. Ay amo ko no nya ti gagaraon na dayta. Ha? Umay lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlanda ta nagpuskol ti panagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta ditoy, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't a tao. Ha? Ay sus, napaanan ijelamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, Lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anya lakit din ni imeng. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Inggaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim, Lando. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita makmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka la nagbainan anapan nakipangan. Nangyawid ka pa'y iti makmakan. Anya laki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko ah? Nagadupel sa dita. Mangan kakitin. Ramanam dagitan sangpet ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpagnapag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidam di tarwar. Agpagnapag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabi una yan, Lando. Di kan rumrumwar. Jak nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitan na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino ko mama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, Lando. Rumwar ka pa ila arab-rabi eh. Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, imeng. Di na kun oray na sumangpay. Maturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga daman ni nagpaskain. Adu kay tinagsangput a balikbayan ita diti lugar may. Idayjay. Idayjay manay na.
At da nagungik ababaw ay sigurado amang rugidan niyag partay. Sinalbagan na pare Pedraw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta kumparay. Day siya maray. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit adwamot ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adumot ti may sagana. Na. Marikmik ti kaldeng. Kaya't asawan day ta. At dapay kalding apartyunda. Nagganasay na panagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay akaw. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingising ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ni mo pare lando ti lumabas, kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas dahi ta. Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na taparay. Day dayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuwana, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga ano, anda papanan na. Ha? Apay manay. Nagsupli Kitang! Ala, kung nagpeso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ay kay lumabas ka na taparilan daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. At nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adamot imot na apala. O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedraw. Isubli ka untoy pala, binulod ko kin ka. Ni, apay nga sublim dito. Kat saan mo't adito iti balay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw. Iso dito imutin ati pang isubliak pare. Sika talaga. Idisumlatan di taigay, tayawid ka inton madamdama. Ay, pare Pedraw. Nay, madamamot gayam ti panagluto yaw, pare. Wayne, agpaskan di hawayano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Adamot gayam na luto makmakan di talamisaanan, pare. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina kaon. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinto umay makipangan. Total, adumot tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no kwa. Ala, mangalakan. Ingka mangala iti pinggan mo ta, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay katuan iming bakit adaiga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asin na o tinagpaskan? Jay ngay, lakay ahawayana o ijidaya. Inimbitaranda ka? Ay isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro ngaglutlutaw. Anya? Ay kat inimbitara kon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikarnay. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka? Anya laki din ni Ming. Agsaw manin. Mairan-ranod ka matitar, aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pag-urayak kanilanay nga nakaw. Apay nila na tata. At nga min nang ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrikadaw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nilanay. Kasangay ko nga may nintong bigat. So, partin mi man, di ka kay suna baboy ka. Ay,
Advance happy birthday, Tata Ador. Ay, agyaman na paraw. Adulaki dito may maki-birthday, Tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Ah, Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalina, inlan daw. maday. Maday talaga. Makaungetak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa di kalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Ha? Amo kaun teramida kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Agsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Laday. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay. Lumabasak. Dayay, nagbuntog amag na. Pasaray agsari madang. Nay, nagsublay. Nagsubling agpaiso. Adaytan, Lumabasak manan, Lanay. Pare Pedro. ay lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban nga o may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madi talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinagam ka. Rumbeng kumamad nga ayabanda. Taumayat mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin niya pa isaw. Ay, amo ka na. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Agtignaya ka. Ni pare lang do ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Hun nga agpaiso. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-anon na kumadjawasay. Daytan, nakaisom asumungan. Lanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Binulod ko dito yung awasay, di napalabas pa alawas kinitatang maong. Italaeng ka, nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gaya ti bisita yaw, Lanay. Ha? Wan, Lando. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, Lanay. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, Lando. Ingka mangala iti pinggan mo. Tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem, Lando. Napan ka manen nakipangan, asaan kamot ana imbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Jak ka nang dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko, amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba, Lando. Agin lalabas ka kano, iti ayan dagiti agparpartaken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamalt, Lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanao.
Lumabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamamot tipaskin dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nananing. Sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mat nga rin tiginagarak dito. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, awan, nananing. Sige, inakaw. Awanan ba hindi ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang aro din abakay. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Ngarngaram na kaon! Ay! Kinagat na kong ti asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga ginlalabas. Dayta lamak makan ti adda di ta panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pasol mo matlang ti amin, lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapagnakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot ana imbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itarayin na ko ni ospital. Dayta ti maganab mo, lando. Agnakam kay tan. Sakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Sa dino tayo ni Manang Baneng, Manang Juana. Aday ti ruwar, ma'am. Sibsibo ka na dagiti masetas. Nasayat mat nga ro nagasta Manang. Agrubuatag nga rodan. O sige, agan-anad kayo, madam. Ayuan gayam. Sagbay amang idasar kayo di kanan ni Mama, ket saludsudan nyo pa, no niya ti kayat na kanan. Mga no, agreklamo manan. Wan, ma'am. Tulungak pa'y ni Baneng nga agsibog. Ta saan pa'y mo't anakariing ni Madam Loida? Ay saanan Manang Juana. Agdalos kayo kit dito'y sala. Tapno makita yu adagos no makariing ni Mama. Naimbag abigat mo, Madam Loida. Aglisi ka man iti dalan ko, si Kahuana. Anya ti kayat yu akanan. Ta iso ti ilutok, madam. Saanan? Bilin nga mindaser kan ma'am, apakanan kayo no makariing kayo. Sa dino tayan ni Baneng? Aday ti ruwar, madam. Madama sibsibugan na dagiti masetas. Si Kantiag Sibog, ni Baneng ti baon mo ditoy. Ang, Awanan tingam! Aramidam na niya ti bagbagak, tasyak ti bos ditoy, nalawang! wan, Ma'am Loida. Kunak tumot nga min ken kawana. Siyakla ang tikayat ni Madam Loida. Saan mat asyak tinangibaon kan ka nga agsibog, Baneng? Nimot Cesar. Uwin ngam imbes nga agboluntaryo ka. Anya nga itinaramid mo. Nalawag nga agpilpili ka iti trabaho. Anya kalakit din aya, Baneng. Sa anak mat akasta. No anya ti impaaramid ti bosta, kat isumat ti aramida. Apay nga min aya nga ipasam kanyak ti aramid mo. Ay na, di kan aglibak. Taam kunday tangay style mo, wana. Onay kan, Baneng. Tasyak pa'y ti dakas ita. Hoy, si Kahuana! Di mo disturbon ni Baneng. Nagadumanon nga bagbagam dita. Oh, nangagmut imbaga ni Madam Loida. Di na kano disturbon, wana. Anya pa'y lang ter aramidam, Juana. Aglabakan na. Ang, sa anak pa'y anak kapagluto, iti pangaldawan tayo. Madam Anya Loida. kalakit din na Juana. Kasla di mo ang motar aramidam. Kan may isa, saan kumot at trabaho ti aglaba, madam?
Trabaho ni Baning ti aglaba. Nalipatan yung samot, madam. Di ko namkit de. Agpilpili ka iti trabahom. Nukas tamot lang. Ibagakin ni Cesar tay katanda ka. Saan kumamot akasta madam? Narigat mo't ngamin. Nudyak maaramid ti trabaho diti balayo. Amangan no siyak ti ungtan da sir kan, ma'am. Awanan tiyado payasaw. Ala, mapan mo alang dagiti murang iti silid ko. Tay labam. Agraman dagiti kurtina kanulas. Ha? Siguraduam analabam anasaya. Tanusan, amumon na niya ti mabalin ang mapasamak, wana. Ay, naimbag pa'y ni Baning. Ure awan unay ti aramidan na. Kat isulat ta ti paborito ni Madam Loida. Ngam siya, kanayon nak apagpupudutan. Ure awan matidakas nga aramida. Apay asi ka taglablaba, manang wana. Da kayo matgayam, Sir Cesar? Apay asi ka taglablaba, kunak. Kwa sir? Saan ka di at trabaho ni Baning taglaba? Wan, gamawan ngamin ti aramida. Isu asya kung tinagboluntaryo nga aglaba, sir. Anya? Anya nga ron aramida ni Baning no si kamag gayam taglablaba? Anya kay lakit din, aya sir. Okay lang kanya. Kabaalakbang. Bueno, ni mamamanan tinang ibaon kada kayo. Ay, saan sir? Kas iti ko nakitay, siyak tinagboluntaryo. Apay ngagbuy-buya ka lang ititibay, manang Banay. Adda ka matgayaman, Sir Cesar. Ita man pa'y anasapang ka anagawin. Isalodsod ko tisong bata manang. Asino tinang ibaga mabalin mo tagbuya ititibay? Kat saan pa'y matanalpas ti trabaho yo? Kuwa ngamin, sir. Anya ako imbis at tulungam ni Manang Juana nga aglaba, tatrabaho mo taglaba. Day tagbuy-buya kidi titibi ti pangpangrunam. Di mong tan ni Baneng Cesar anak ko. Siyak tinagibag, ang mabalin na tagbuyay ti TV no kayat na. Mama, Day tatipod no anak ko. Sana bale, tabasit lang mati malaban. Kabalanan ni Juan ang aramidan day ta. tsak magustuhan ti kasta mama. Anya man ang tidakas ngay narabid ko. Agpudno kayo mang kanyak, mama. Adda ka di paborito yo kadagiti katulong tayo. Ngamin, kasla parigatin yung mituna, Jamaysa. Jamaysa, agbuy-buya lang iti TV. Katanya nga ro dito. Agtrabaho, tagsusweldo. Winangam saan na trabaho ni Manang Juana taglaba, mama. Agpadala ang disweldo da kan Manang Baning. Isu arumbang lang agtrabaho da adwa. Ay da, nagadumanon nga bagbagam si ka Cesar. Ay, yan niya kay laki din aya, mama. Sana nasayaat nga dati paborito yung babaunan. Kasano nung maupay Jamaysa? Amuyo mo't anarigat ti agsapol iti babaunan na mapagtalkan. Anya yung imbaga ni Mama Kanyak, Manong Cesar? Inungdam ka numan? Anya laki din ni mama. Saan ko nga inungtahan? Binagbagak lang. Isumati ko na nga. Binagbagak lang nga din ko. Ngamin, adda ti paborito na. Apay mata na ibagam ti kasta, mano? Itay simang putak, nadanunak ni Manang Juana aglablaba. Trabaho mo di Manang Baneng ti aglaba, manong? Day takit nga rod ading ko. Trabaho na ti aglaba. Ngam ni Manang Juana ti aglablaba. Tabising agbuy-buya iti TV ni Manang Baning. Anya? Amom ka din o sino tinangibaga mabalin na ti agbuya iti TV? Sino, manong? Ni mama. Anya? Anya di aramidan nyo diti pagtrab-trabahwak, tatang. Ay, umay ka lang magbisitaan. Wala anak ko. Anya kay lakit din aya, tatang. Kasano na makita da kayo ti among ko? Sa pa-istrikto dayjay ang Madam Loida. Ay, saan matsiguro? Pumanawag to adagaws. Kaya't kalaang makita. Ay, uwan gayam, at dati prutas kan basit anata nga intugot ko para itibus mo. Mala, idisuyo pa'y laang di tatang. Ay, adamat gayang bisita, Manang Juana. Ay, pasar ka ma. Saan na, ma'am?
Ay na, hala okay laan. Amangan ngamin no agungat ni Madam Loida. Ay, di ka madanagan. Tadaakmat. Day off ko ita. Malakit di. Pastra kam ti bisitam. Ta iti unag nga agsarita kayo. Agyaman at launay, ma'am. Ay, awan anyaman naman ang Juana. Nasingpot mo't gayam ti bakla abos mo, Juana anak ka. Wan tatang, nasingpot da Ma'am Kiko, kun Sir Cesar. Ni Madam Loida laang ti istrikto. Kaslag pilpili iti babaunan. Uray kaskasano, nagasat ka lang ta. Tadalata mo ti mangisakit ken ka iti daytoy abalay. Wan nga rod tatang. No awan da Sir Cesar, kun Ma'am Kiko, ang mga no nabayagan a pimanawak ditoy. Ay ewan gayam, kaano nga gawid ka iti balay? Kailiw na kakano ni nanang mo. Kaya't na ti umay ay di namat ngamin kabailan ti magna iti atayaw. Jack pa'y masigurado no kaano tatang. Ngam padasok to ti makisarita kini Sir Cesar. Ang mga no palubusan na nga agbakasyon. Ay kawan nabayag mo tayo na saan ka nagaw away. Dapat bisita ni Juana, Baning. Dayjay ka di ti asawa na. Ah? Saan, madam? Tatang na dayjay. Single pa'y laang ni Juana niya. Aya, Wan, madam. Husto tinanggyo. Ay, masaludsod ko man, madam. Mabalin matgayam kag bisita dito'y balayo. asino tinagibaga? Kat no pinastrek ni Juana ti bisita na, madam. Bayam, kasaritak to day ta Juana. Sana nagpakada kanya. Madakit din pinastrak na bisita na. Kasanulangan nagtatakaw day talakay. Asino jay bisita ni Juana, Kiko anak ko? Ni Tata Goryo, mama. Isugayam da dyan ni Tatang na. Asino tinangibaga mabalin na pastrakan dagiti bisita na dito'y balay? Mama, anya kay lakid din. Aya. Kanayon lang na pagpupudutan yun ni Manang Juana. Siya kinangibaga pastrikan na ti bisita na. Anya, kasano nagtatakaw day chay? Ay sus, grabe kayo mat mama. Kasla na simpot mat ni Tata Goryo. Saan mat nga aglang lang ang agtatakaw. Anya ti amom, apay, Diyos kaya tamom amin. Ay, uray si Kamet, mama. Saan mo pa'y mat nga amo ni Tata Goryo? Ngam, ipagarup mo kit nga agtatakaw. No good, tikasta mama. Sa dino tinangalaan nyo kadagiti nateng kang prutas iti kusina ba na Saan ka pa mo na nakikinda? Inyag ni tatang ni Juana dagita aprutas ken natang, Sir Cesar. Apay, adda ka di parikot. Kasta gaya. Isumot laga makasla organic. Saan kayo nga agungat, sir? Saan nyo nga ibasura dagijay anatang ken prutas? Apay ko ma, kit presko mo dagita anatan. Sayang anong ba ibasura? Sip-sip mo tay ta, Juana. Kagasam, taad dapay ti paprutas ken natang nakada, sir. Anya ti bagbagam manang baneng? Asino ti sipsip? Ay kwa, awan, Sir Cesar. Sana nasaya ti kasta manang baneng. Agpada nasaya ti trato mi kada kayo kani manang Juana. Isu asan nasaya at ngap apalan nyo ti tunggal maysa. Nangag ko ti imbagam kini Sir Itay, Baning. Ka, anya ko maitano nangag mo. Amom, talagaan na punwa na kun kan ka O di mapunuan ka lang. Anya ko maita. Gapula ang tasi ka ti paborito ni Madam Loida. Natured kan ang mga ramid ti kasta kanya. Basol ko ka de, no siyak ti paborito na. Day takat, si Kala akanayon ti nasaya at iti imatang ni Madam Loida. Siyak akanayon ti dakas. Awan maaramidam, no may papan iti day tabanag, Juana. Ti pinakadabes nga aramidam, kat akseptaram langan. Ni Madam Loida tibos iti daytoy abalay.
Kastagayam, Daytoy ti maibagay kan ka. Anday ko! Ipatam di buko, Wana! Ay, di mapaspasamag dito ay manang baneng, manang wana. Ay, pasensya kayon, madam. Anya ti pagapamaan nyo. Agasam, agpinungot kayo pa'y. Apay kadeya. Kasanumat ngamin, sir. Naapalaunay ni Juana. Ngamin, siyak ti paborito ni Madam Loida. Wan, umapalak ngamin. Urayan niya di aramida. Kanayon anapulot ti ulo ni Madam Loida kanya. Ay, dahito yan ti bagbagak. Kat, papanawin yun aday ta Juana, sir. Managapal launay. No si kati aday di sitwasyon ko, maragsakan ka kadi? Tawak lang ang mabambanog kan masaksaktan. Ay na, drama ka manin ako na. Agtalnakan manang baneng. Urayan tayo lang ni Manong Cesar. Tagsasarita tayo. Dayta, mama. Dayta ti bunga ti dagas nga ramid yo. Anya kalakit din na ya, Cesar. Apaya siyak ti pabasulam. Siyak ayatin ang ibagang agpinungot da. Una yung tapilosopo kayo pailaan ngamin, mama. Amuyo ka din, o anya ti makagapo. Basta tinapatag. Awan timbagbagak ngagpinungot da. Wen, awan timbagayo. Ngamda kayo ti makagapo, no apay anagapa da manang Juana, gan manang baning. Anya. Kasano mo ngamin, mama? Favoritism ka. At dati paburam ka nagiti katulong tayo. Anya nga ita. Napunuan mitten aji maysa. Ha? Dahil tatipod no, mama. Isungag nakam kayo kuman. No anya titrato yo ka ni manang baning. Isu kumamit titrato yo ka ni manang Juana. Iti kasta, kit maliklikan tiriri. Agrubat kami, mama. Nagananad kayo, Kiko. Kitaan nyo manan ang mga nodamanan ti madanon mi ngagap dito'y balay, inton malam. Siya kon ti makamu kadakwada. Sigurado nyo lang, mama. Delikado nagpinungot damanan. Sapay nakapsot kayo, di yu idagabalan nga anawaan. Awan ti pagdanaga man ako. Nakaamiris akon. Ay, katkasta mama. Saan nga minanasayat nga dati paburam kadagiti katulong tayo. Tatay tati mabali na pagrugyan ti saan da pagkinaawatan. Inulit mo manen, anak ko. Kasta manen, timbagam kanya kidikalpan. Numasapol nga ulit-ulitak, tapno di malipatan, aramidak, mama. Ay na, di mo pailang arod ipatarpulin, anak ko. Ay, kat no kaya tiyo, akat ipatarpulin ko, ta ibitin ko iti siledyo. Wana, agina ka pailang. Agmerienda tayo pay. Saan pa'y analpas ti trabahok, madam? At dani baneng iti salas, or-orayan nakatagigidan tayo ng agmerienda. Amangan no. Ay na, di ka patanakan. Saan ka nga umtan? No anyaman tinapasamak iti, lipatan tayo kuman. Agyaman ak unay, Madam Loida. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, siyak tinagkamali. Katita, kayat ko ti makabawi. Diyakon kayat amaulit tinapasamak, Juana. Diyak kayat nga aga pa kayo kinibatin. Dapulaan tagda paborito. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Oy, Carl, apay kasta ti panag-isisam mo. Kaslada kaya da sa wanday tanga isam mo, na idumdum mga isam. Amam kadi, nakaragrag sakak itangal daw. Gaputan na sabat ko itay ni Reggie ijay ayan tigit. Kat iniseman naksika. Ay, crush ko talaga ni Reggie. Anya? Nakaragrag sa kagapula ang da inisaman na ka? Ti saludsod, nukras na kangataman? Anya? Ibagbaga kon Maylin, ha? Narigat, ka nagsakit itirik na. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Iti puso, ka nang runa iti batikulang.
Timang namnama iti may sa abana, ga imposible ang mapasama. Naimbag nga oras mo, Hana. Reggie? Imayak dito ayan mo. Kaputa kaya't ka kung mga awisin nga ag-lunch. Ha? Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ngam... Ala, umay ka kid din. Amo ka saan ka pa nangal daw. O sige, mabiit lang nga ron ha. Lagpasak laang da ito aramida. Sige lang. Take your time, Hana. Agyaman ak una iti pa-freelance mo ha. Awan na nyaman na. Sigakit di man. Un nga yan. Naimbag man tasan na ka nga inawis ni Jeric Amahan. Si Kaa talaga. Sutor mo magda isa na ya. Wan, ngam saan kumot atay. Ha? Kasta ka day. Amahan kid di mo na siya ti type mo. Anya? Uy, tila ibagbagam. Ala, nalpas tamutan anangan. Agsublitan iji office. Tapno makaina na tapay. Sakbay nga agresyong manan ti oras ti trabaho. Ay, ang haba naman ng hair mo ka. Ha? Ay na, urasan mo nga ibaga. Amo ka nagidan kayo anangan kini Reggie itay pangal daw. Ay, chismosa ka talaga. Inaamin ko chismosa nga ako. Oh, ano, totoo ba? Wan, naggidan kami anangan. Nagkulit mat ngamin. Isu nga iman no gutak Ngamin, no jackpot gun, di nakmut na sardengan. Kat, da kayon? Da kayo nga ibagbagang saan Ay na, huwag ka na ngang pabebe. Amo ka type mo ni Reggie, di pailaan. Hoy, day tangiwat mo. Amangan no adama kangag. Nakababain. Tunamlan no asino a kapintasan, nakaalas matirupa na, nakabatbatit pa'y ababai. Why are you angry, Mylene? Is there something wrong? Marurudak ka talaga, bakla. Kat, ibagam ano anya ti magagapo, iti kasta marurud ka adwa. Naku na ngamin ni Joyce kanyak itay, anakita na kanudahan na kin Reggie, anaggidan anangan idikalman iti lunch. Dahil tati pakarurudam, kanapay ko mamarurud ka. Kit ni Reggie matamis mo tinangawis ka ni Hana ang mapandamangan. Ha? Nabayag matan nga gusto ni Reggie kini Hana. Iso saan ang nakakaskas daaw. Ay saan? Jack itulok. Siyak ti kayat ni Reggie. Saan kat adayjay ahana? Ha? Nakaalalas ti rupa na. Nakabatbatit a babae. Ken nakaluklok magpay. Yawanan bain. What? Abay nga taakas ta di pa nagsasaon ni Mylene kontra kanya. Kagjakmat an-anuan. Ay na friend, amomon insecurities na laday jay. Ha? Nabayag ngamin nga gusto day jay a babae kini Reggie. Ngam saan mat nga isuti kayat ni Guy. Ay, ang saklaf naman. It hurts kaya. Ha? Alam mo yung feeling na gustong gusto mo yung isang tao pero hindi ka naman gusto. Ay, ang sakit. Nagsakit itirik na. Si Kaa talaga. Nagaduman ti imbagamon. Kat, pudnumat? Iso abay amla ang aguraan na kadaya Amaylin. Was mi paki, kunam anya lagid din. No siya lang ti pagaramida na iti kasta. Ha, lipakat. Anya? Nagseselos na wala namang karapatan. Ew, yaks, kadiri girl. Hi, shame on her. Nay, si Kamat ti masabat ka may line ka na kan. Ha? Unang kan? Narabian ka, may. Ay, mabit lang. Kaslabagas mo day taimot mabalasan ka. Ay, unang kan. Gimatangak lang iti may sakilo abagas.
Naimbag lang adalutwak no kasjay amabisina. Ahay, bumayag ka di mo day tamay sa kilo abagaskan ka. Ay, walang kal. Abutin pa iti makalawas At niya, Sa anak namin unay amang manganen, angkel. Sagpaminsan laangon. nay, tapay ngay. Agtip-tipidak namin, angkel. Agur-urnungak man iti pagpadermak. At niya, pagpadarma ngay bagbagam. Wen, angkel. Napintasak mat. Ngam kayat ko ti ad-ad dapay apumintas. Ha, Kayat ko amawan ko madagito'y kamurok. Kun maikat ko madagito'y kaslanag na antibiruro ko. niya, Numapasamak dayta. Masiguradok nga agdato ng kanyak ni Reggie. Nay, apay ngay day tapang magimon, Maylin. Kasla kumut-kut tong kamutan. Sa anak namin unay amang mangan, Auntie Belen. Ha? Agur-urnungak man iti pagpadermak. Anya? Tapno ad-adda apumintas daytoy ka anakan nyo. Ay, day talakit din ti makagapaw. No apay asaan ka amang mangan. Ay naapo ay Maylin. An-anwam tinapintas arupa. No awan mo't karga da itatyan mo. Di kakat mangan amangan. Un ka di, Auntie. Kalpasan ti panagpaderma. Mga anak tumanin amangan. Kunayo laang ita tatalaga ayur urnungak. Kayat ko talaga ti pumintas. Bareng mapansin nakmet ni Reggie. Anya? Happy lunch, Maylin. Dinakman panpansinan si Kahana. Awan ti happy lands, no si ka ti makikita. Anya? Kan makikita mat, asa anak amang mangan iti lunch. San ka di? Agtip-tipida, gaputa agur-urnungak iti pagpadermak, iti rupak. Maawatam, ha? Ha? Iti kasta, ad-adda pumintasa. Kat numapasamak dayta, syakton ti kayat ni Reggie. Agarem to kanyak. Aging nga, ada kaminto iti udi na. Kasta? Di nakman insultuan iti panagsungsungbat mo, si Kahana. Amangan numatumpa ka. Anya? Hoy, I'm not afraid. Duh! What? Ni Maylin agpaderma? Wan ka no. Isumot ti ibagbaga na itay. Nga uray nala ipasikat kanya. Uray saan kumot asal sa ludsudan. Ang tatagiinap sa mata ni Maylin. Agko rin nga tati darmagan ko na, panagkunak saan? Ha? Isumat lahat kung makikita ang mapanmanga ni Jay Kantin. Gayam, your ornungan na di pagpadermana. Ay, nauna yan. Kat, anyangay nga rod. Isu nga rod ti kayat na. Agpaderma ang ata, tapno mabansin ni Reggie. Ha? Wen, isula ang mati-purpose na dayjay babae. Tapno mabansin ni Reggie. Anya ti amuta ngay. No agbaligi iti kasday nga aramidan na. Ay! Diyak lapat siya na magustuhan ni Reggie tikaskan ko na. Nga uray mamin ano nga agpaderma. Anya? Oh, pangaldawan. Ngam adda ka madlatan dito table mo, ha? Si Kamaylin. Ha? Apay, saan ka kadi amapanmangan? Apay, nagkulit ka si kabakla. Ah? Manon adaras nga imbagakken ka, asa anak amang mangan. Agday-dayatak maawatam. Oh! Ulcer lang di maganap mo iti dayta. Agur-urnungak nga rod iti kwarta. Iti kasta, makapaderma akmatan inton umay abulan. Oh. Ala. No dayta ti kunam. Let's see the result no agkuri ka di matlaeng di taropam. Oh, nagsapa kamutan, Maylin. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay ili, Auntie.
Sanak pa'y asumrak iti trabaho kita. Ngamin, itang aldaw ti schedule ko iti panagpadermak ijay ili. Kasta ka day. Juan, iso ama siguradok ano agawid ak inton malam. Ad da apumintas day tirupak. Kat, masiguradok nga inton sumrekak iti trabaho inton bigat. Pansinan na ko ni Reggie. Anya. Ha, ang sagana kanyak day ahana. Oy, friend. Absent ba ni Maylin ita? Kat, anya ko matibibiyang takin ko no absent. Ada siguro na patag-apag nana Oh, amang ano na ba nagpaderma? Ha? Iso ngamin din ako na nakanyak idinaminsan ngal daw ka. Kastaya, kat nasayaat tapno makita tayo man ti epekto na itirupa na. No umepek hangam no saan ay soas alaglaang timaganab na. Talaga adang nga. Inton kwan, marurud mananday jay kan ka no kasta akat katawaam. Gat, pudno man. Anya lakit din. Isula day ti saan na nga ibang panganan. Tapno lang makapaderma. Ay ngam, makita. Makita no umepek ako na. Anya, nagpadermakan idigal man, Maylin? Juan, iso sa anak asimrak. Oh, ayan na nga iti epekto na ditarupam. Awan mo di makita ka nagbaliwan na ditarupam. Maylin lataman. Anya? Oh, pudno ti bagbagak. Awan di makita ka nagbaliwan na ditarupam. Sardangan nakman si kabakla. Bigbigat nga. Ang mga nudyak malakdan ti ungat ko. Gapo iti panagsasaom. Oh, I'm just telling the truth and nothing but the truth. Amo, Maylin, dahil talata ko man ugalim ti impadarmam, itigas na, isu ti pumintas. Tano dahi tarupam, ay, was ebek, nonsense. Anya? Hi, Reggie. Amom ka di, nagpaderma. Ha? Di mo ka di madlaw iti rupa. Ad-adapin mintasak. Saan ka di? Ha? Kasta ka di? Kat nasayatan no kasta. Nakaragragsa ka. Gaputa ad-ad damanen apin mintasak. Napintasak met asigod. Ngam pimintasak akarkaro. Nagpaderma ka gayam. Awan mo't makita ka nagbaliwan na day tarupam. Isulat tamot nga iso. Ha? O sige ha, panawan ka pa dito eh. Inak man iyayan ni Hana, bareng saan pa anangan. Inak awisan nga glans. Ha? Mangan kamit ka na, happy lunch. Napayakas na tila nga, Maylin. Italtal magmumutan day tachan mau. Nasakit ka day. Wan nga rod, auntie. Itay pa'y ngagsaksakit. Apay ngay. Amangan kit dimat no adanakan mo anay kontra. Awan mat, auntie. Kinapod na. Saanak pa'y anang nangan. Ha? Awan nga min apulos tinabati ti korta. Saan pa'y mat apa nagsusweldo? Anya, kayat mo asawan. Inusar mo lang ti kakaiso na kwartam iti panagpadermam. Wan, auntie. Di nakmitlat na pampansinon ni Reggie. Ha? Kunamlan no asino akagagwapwan. Anya, Agurno nga tupay iti kwarta. Taulitak manan ti agpaderma. Bareng iti maudi agundaway kat mapansin na kun ni Reggie. ay na Maylin aya. Isula day ta ti makagapaw adi kamangmangan. Daytan ti pakaulseram. Anya lakit din. Adula amin day ta derma-derma. Awan mo't makitak nga epekto na iti rupam. No day ta kwarta pagpadermam. Kat inggatang mo iti kanam. Nasayaat. Saan kumangag saksakit day ta tiyan mo akasta. Oh, anya, mama, di ka din?
Sala nga siya, kinangibagagan ka. Ngawan makita nga epekto na, di ta rupam, ti panagpadermam. Anya? Oh, no siya, tisi ka. Di pinagpadermak, inggatang kulat ta kumaniti makan, nakatulong pa'y kumaiti sa lunat. Anya ngay ita, agparikot ka man na niti kuwata, pagpa-check up mo, gabiti ka na yun na panagsakit ti tiyan mo. Ha, kundi paderma ka, tapno mapansin na kalaang ni Reggie. Hamong nga minan niya, do di nakakayati may sa tao, saan laang? Saan ka nga garamit itiwagas, tapno laang makayatan na ka. Inaramid mo dayta, tapno laang mapansin na ka, ngam di nakalatamat pampansinan, ay na, sayang lang di kwartam. Ulsarkit di ti maganap mo iti dayta ngay naramid mo. Saan nga minanasayaan, nga ipilpilit ti bagi iti tao, at saan na tayo atay. Nakakapagod lang, Maylin, nakakapagod lang, ha? Iso ano anya tilangam, isulatan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Lakay, ni matsirip kan pakul ti limabas. Nila kay Pidrang. Wen, Mapanman agsirip, kin agpakulan ako nana. wen taisot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakaningi na ti singir ng agriper. Sang kay baga na, saan na nalakat agsirip-sirip, kin agpakol-pakol. Dinamag mo kumaken kwa na no apay anangin na ti singir na kadagiti mapan agpariper iti relo, kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkinimang Pidrang. Dua gasot, putid lang. Ijay lugar da nananggaw. Kit 50 lang, tagpaputid iti brislit tirilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y di anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa'y laka agritiraw. Talaklakayanay. Tapno agritiraw mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y lati agtrabaho. Kit 50 lang arudin titawon na. Aya, kunak mo si 25 titawon na. Tanapuno mo ti kurar ti muging na. Ping-ping na. Kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas kamot lakay. Tenged ti baka kamot nga bagbagam. Agkurarete na aga po iti kinagamrod na. Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta a pinarswa. Gamroad. Nagni na ti singir ni Pedreng nga agputod iti bracelet ti relo. Manaw ti siningir na kada kayaw nanang. 250. Anya, may nagnginan. Di kay palagi matang iti sag 250 arilaw. Nagadaw dita, nagpipindas pa'y. Ay, gamrod at talaga na ita adjust kya tao. Nagganas at tik-utik ulan. Ay bayamo na nako. Sa anak to na mapan agpa-repair kan kwa na. Awan samot din ti paripiryaw nanang. No adan tumanan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay, gagarag man ti lumabas iti pisto na. Inton mapanak makichinda. Dumagas ka iti ayan na. Way, nanang. Taagin dadamag aktuman. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipira ka. Numangibaga iti nangina aprisyaw. Agin aatrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadanog aktumot din aking kuwana. Anya laki day. Nay, sigang magkayam, Nek. Nagparipir ka. Ay, wen mang Pidrang. Kanyat paripir mo. Na ito'y man relaw ta nalukay ti bracelet na. Apodak ko manaw. Nalakala da ita. Tawan mo lanagak dita. Kasta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta mga nukurang to intugot ko akwartak, manaw. O, andayin tugot mo 500. Umanayan. Ha, 500 ti bayad ti paputay, manaw. Nay, apay bagak aya. Bayad ti paputod da ita. Ti kunak. At alakid di imit mo alimagkasot mabalinan.
Nga may no sa nga gasot lang ti intugot mo akas. Ay kurang Agam gaputa 5 gasot. Nawadwad na itan. Andan to pa ekstram. Apay mano aya manaw. 2 gasot lang. Nagnginan nga eh. Nay, nalakaaya ti agsirip-sirip ken agpakpakol dita. Ay, isumo ilagayam. Ay, isumo ilagayam ay pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaw. Taday ti bagbagayo no dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may. Isungarod nga da magnifying glass nga aramata tapno makitak ti sirip-sirip ken pakpakolak. Siga mamay ti agisolbong iti nagbatitan nga about na makitam. Samon to pa'y pakula di nagbasit abanag ngay sulbong mo. No ngay agkamali ka, mapakulam ta imam. Apay nalaka. Nadamag king ka na no pakulam ta imam manaw. Agpa-repair ka mo saan? Urang ti kwartak manaw. Kunam iti adali magasot mo. 1,000 pa'y kidi Ang paggatang ko iti si Den mi daytoy. Awanan ti umdas a pagpa-repair ka. Imay kala na naktakmay. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito ay salbang. Yeah. Anyat ipa-repair mo, manang Marsya. Daytoy man rilaw, tasaan mat nga gan andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Diyak mat basbasan. Kansan nga glati ti puro abalitaw. Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar mau. No mano ti baklasak, iso ti bayadam. Sa gasaw ti kada baklas. Kita akman. Ataw, Abangan no inem abaklas dito Sabay ang malukata ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. Ay saus. Intiram mutan ti kalkalaingan na. Nakangingi na mulaw na ipidrain. Amo manang narigat yag sirip-sirip iti nagbabasit nga about. Nagrigat yag sukit-sukit. Kas kada gipit-ipit iti nagbabasit apaset ti unag tirilaw. Narigat yag pak-opak ulit nagbabasit a banag. Nagko na nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti pa-repair ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadagiti nagbabasit apaset tirilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigurger. Naisapay dayta kung kontrolak isuan narigat. Tawarak mo din Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Siya nga gasaw. Anya. Kaslay libre kung ti amin arigat ka. Tapno di mo makuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo. Ay, awan. Nanginalata. Manaktak kayo. Donasyon lati ito dyan. Donasyon dahil 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga raw, ti donasyon ko 50. Anya laki din. Anyat ko na ayo, Lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaol? Wala. Tay sumot tinakita kay jay ilay. Nubuklis nga agsingir da jay. Kat no dak sinardengan. Aging nga internet itawar ko anak kabababa. Na may sak tilukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ay naglaing kayo, Lola. Kano di pa'y matawaran, uray pisaw. Uray kadalam disipang na, saan nga agpatawar, Lola? Naglaka, anya lakit din. Daita, tinangatiwak ka na kayo, amay. Nakapasyar kayo mo dito'y, Lola. Ay, masurunak. Asino ti kasuro nyo, Lola? Dayjay asirip pakaul. Ni Pedring. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, Lola. Kita unday to'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati matan ti bracelet. Kada hour, kan minitan na. Makalawas pa'y lati na palabas kat kastan. Kasta talaga, Lola, tadaan matan Jerry Luyo. Ay, saan? Uray pa'y sa nga gasot at awan da ito'y rilaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na ta 22 carats gold da ito'y.
Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet kan awarhan kada minitan na. Naglukumitan, masapaul nga isubli na tinala na bracelet ti rilaw. Malugubak no di na isublay. Ha? Ay, sana mabalinday ta nga inarami nila kay Pedring, kan ni Lola. Anya ti aramidam ngay lakay. Lugubak ti anak ti Jablaw. Wano'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Kun miron, tapno, nakag. Ay nabay amon lakay. Senyor day jayan, narigat mat no diswan nyo. Marwam nga ro, ti loko alakay. Masapol amay kaniti pagnakman na. Saan nyo abulbulwan? Ungtan nyo laangan, kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes ti rilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din, aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay? Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, maday ti darasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol ken umpong tapno luguban nyo ni Pedring. Apay, saan nyo pa'y nadamag nanang? Linuko na ni Lola. Sinukatan na itilata, bracelet ti relo ni Lola agol. Amaw, ngam saan nakastaa, paisubliyo laangan, ngam ti diswan nyaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanitaw, no kasta taramiden tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na awan pang binuram, awan pang ikwitsam. Imbaga no lugubam, tapno da pang ikwitsam iti basol na. Uray mabmablaw, tapno kwits. Aniya lakit din aya, madia talaga nung da kayo ti agtignay. Isu asyak laangan ti mapan makisarita kan kwa na. Nay, apay ngay may ka dito'y balay, Melinda. Dito'y atalaga ti imayak, tapno makapagsarita ta na sayaat, nga awan makasinga. Awan makasinga. Na, ay dakas sa tipang panunutom, Linda. Kaya't naksasulisugan na. Nagpuskol mo taro pa mon Pedring. Jak pagtatakunan ti langam. Saan aday tati imayak? No di ka, ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Da, anya sasaom ba? Di ka man agin didingawan amom iti inaramid mo. Panang loko day iti bakat. Awan konsinsyam. Ay, aktal na ka. Agawid kan, tamadisturbuak. Aginanak, tadi upaw. Di nakriribukan. Nay, Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. awan amok iti bagbagam kunak, Nay. Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Ay, saan tan apadakalan da ti Pedring? Isu nga road asya kun ti imay, tapno nasaya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaut. Kat naanayasan ti amin. Sa asawang ba? Makapapudot ka talaga. Agawid ak manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napaay kala iti gagaram agpudot kan. Aniya? Ulitak makaamukan. Ayan, ay ko kasanda ka. Natukol ti sigan ko kan parang pagkaw iti namayan nyo anlay. Loko ka, laklakayan. Ay, gusto na. Sweetik ka lang araw day. Anlay. Manibrong ka pa'y, langgong ka lakay. Kwa, aklo na ka na. Kwa. Asino katam ti bracelet ti relo ni Lola? Sinitik mo ni Lola? Ha? Wan. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa'y laeng. Pati bakbakitan kay lukum pa'y laeng, may. Nagngina lang aro din ti singir mo. Pagpambar mo dahil ta sirsirip ka na pakpakol na narigat. Kwa nga, men. Apay, awan konsinsyam, lakay Pedring. No, minay sa anak mo nga, men, ta binarat ng iti oray lang, So binalas mo tayo, hindi nakakaasya ba kay? Kasta ka day. Kwa. Naglaka ti remedyo na. San mula ko man ngayon, nauawat ti kwartana, 50 pesos laing. Ken san mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka nasulisog ng tulisan? Anya nga ita? Kaya mau, tatulisan ng damit ti biyag mau. Ay, saan barok pangasyaw? Boston, di na kabilan na ta, ikarek. Agbalbaliw ako.
Saan ako na mapanag-repair iti rilaw ta mabain ako. Mas dawa ka. Nuan anum ti adwa kwarta. Kit pau-pauitan na kapay ti anak mo iti nagadwa kwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Ha? Sugador kapay gaya Ay, di ka. nakita na iti kasta ta mabut-butengak. Ikarik ag balbaliw akaw. Uray po nyo ti kunak. Manipod ita. Di akong rumort pa dito yung balay. Awanan ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa ilang awanan ti rupa malakay pidring. Ay, barok. Pangasim ta pakawanan dakon. Kasano ngay, dagiti nagadwa linuklo ko yaw. Dagiti ginamgamrudan yaw. Ay, laki din na ya. Pakawanan dakon. Anya laki din. Sana dakes ti manggay kada ag negosyo. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam a taaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ay, ha. Nagrigatan ay ati managtulong. Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan ka itay mani? Diya ka mamu da diya tao, tinulongak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo am mo a tao, tultulungam. Ay, kasta talaga. Angela, bakit? Managtulong ak garawd. Nalabit, anamuan da iti sa bale at tao managtulong ak. Iso akim mamangdan kanyak ngagpatulong. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidem. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Ay, unmot bakit? Ado nga mintam amaw, kamabalinda pagtrabahuan. Man nakigayimak ngamin. Umay ka nga rudan, naidasar kun jay kaninta. Mabisin ako. Ay, makabanog. Kanayon latan nakasto iti mapaspasama kiti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo aya. At damanan nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Agsapsapol iti trabaho. Iso nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Kat? Ay katagsarita kami pa na imbag manager iti dayja kumpanya. Barang adu pa iti bakante a trabaho. Ay, agbambanog ka laang iti daytang aramidem. Awan mo't maganab mo. Ha? Anya nga awan maganab ko sa asawa Manjila. Adda kasukat ti amin nga aramidag. Ha? Uy, tumultulong nga ngagpaisaw. Ngam adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao ames ko iti trabaho. Anya? Utek, taramatan ni tanapanawan bakay. Kakaiso na nga do ti amok a negosyantay. Aldawan, ngam adda ka pa'y mula dito'y balay, mani. Saan ama pa nagtrabaho itangal daw bakit? Apay ngay. Aha. Oh, makitam na ito. Ha? Sagsasangaribo mo't dayta, mani. Ha? Ay, katuwa na. Isimani ko naman. Nagbayadan kanyak, nagiti natulungak ang trabaho. Ang madiday tangar aramidang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Angela? Saan ama ko na panagtulong tar aramidam? Gapot agpagpabayad ka. Ay, hindi mo man kontraan ti diskartek. Bakit? May ramraman ka mo ti tar aramidak. Makamu ka? Anya laki din, Angela. Di ka sumanao dita. Pay anak latay tar aramidak. Pagsayaatan na ito. Nay, nagsapa kamot niya may dito balay, pari layaw. Huwag pari manay. Kaya't ka kumamakasarita. Anya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Hala, ibaga madago sa intanay. Ado pa'y taramidag. Diyak kaya ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit, nagpatulong kayong kaparay. Anya klase ti tulong paray. Agkasapulan ak iti trabaho. Nabayagan na nabakanti ak iti trabaho.
Aya. Ay, sapay ako mata matulungan nak, may. Akas iti panang tulong mo, kadag iti daddo, matatao. Kwa. Kastunay. Parilayo. Tumultulong ang agpaisaw na depende kadag iti tao nga masidag kanya. Ha? Anya tikat mo asawang paray. Ati, kaya't ko asawan, sa anak la basta tumultulong. No dikit, adakid daw ag akasukat ti may tulong kaw. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isa pulan iti pagtrabahuam. Basta adda 5,000 paray. Ha? Win, no adda 5,000, matulungan ka, itamot lang. Ay, pasensya kang paray. Awan kasta kwartak ita. Ay kat, no kasta nga rod, pare. Pasensya ka na. Awan mo't ti may tulong ko ken ka. Anya? Ito, itilaglagi pa, parilayaw. Narigat itan ti agsapol iti trabaho, no awan back upper mo. Ha? Agbayad ka pa yung muna kanyak iti 5,000 Sakbay nga isirek ka iti trabaho, parilayaw. Di ka lakit din tinulungan ni Leo. Kaasi mo't ti panagbiagda. Agad adal pa'y iti kolehiyo di may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwa na, bakit? No adda ko mapagbayad na kanyak, matulungak. Kwarta, ti masapul itan, Angela. Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jack kayat adadailan ti oras ka, iti kaskin ni Leyaw. Uray man no karuba tayo. Tay ko nak ngarudain, kwarta ti masapul itan na panawin. Anya? Kakaisuna nga do ti amamo ka negosyantay, kun kumpanya ang mabalin na pagtrabahuan. Para matek day ta abambanag, tapno maadanak iti kwarta. Nay, si kamot ti malatiw diti balay may kasinsinaya. Wan, kasinsin mani. Anyat umay mo gagaraan aya diti balay. Kwa? Kasinsin? Umayak man agkid daw ititulong kan ka. Anya klase ti tulong dita kasinsin. Nadamag ko nga adun ti naisirek mo iti trabaho. Isu nga umayak kumamot agpatulong kan ka. No kasta. Kaya't mamay tagtrabaho? Wan, kasinsin. Nabayagan nga agsapsapulak iti trabaho. Ngamawan mo ti mayat ang mga lakanyak. Kasta kaday kasinsin. Wan insan. Narigat nga agpaiso. No awan ti back upper mo ako nada. Imbagan ka taado ti am-am mom ang negosyante. Ay talaga nga daw ti amok ang negosyante. Taman nakikayima kasinsin. Napigsa at tupay kin ni Mayor. Close friend kami. Best friend kasjay. Ha? Wen kasinsin. Saan laan ni Mayor ti close friend ka no best friend ka? Best friend ko pa ni Congressman. Ha? Wen may baon ko pa ni Congressman ang agtimplay ti kapek no mapanak iti opisina na. Anya? Ay wen kasinsin. Kasla agkabsat ti pangibilbilangan may titungkal may isa. Kasta ka di insan? Wen kasinsin. Day ta ti rason no apay anagadumat ten tinamamok a negosyante. Babaen ka dagiti gagayem ko a politiko. No kasta. Matulungan nak nga rod? Ay kat depende day ta kasinsin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Matulungan ka no adda 5,000 kasinsin. Anya? Adda bayad ti maitulong mo insan? Ay adda kasinsin. Money first before tulong. Agpili ka kasinsin. 5,000 wino trabaho. Ay, awan kasta kwartak insan. Dakla unay na ta 5,000 akid daw. Utangak pa ila dyan 5,000 insan. Ay, madi Apay mautang ayamot ti trabaho kat saan may? Awan pa'y pangalak iti kasta agatad insan. Makamo ka kasinsain. Amumatay na narigat ti sumrek iti trabaho ita panaway na awan back upper mau. Agpanunot ka na yung bag kasinsain. Kasinsin mo pa'y ni Aya, ngam di mo matulungan. Awan ti kasinsin no may papaniti kwarta, Angela. Napatpatig ti kwarta ngam dagiti kakabagyan. Anya? Adda ayamot am-am mo kakabagyak no may papanin iti kwarta.
Uray asino paya kabagyak tagpatulong na awan kwartada, jak ida matulungan, period. Nay. Adda manin nag-text message kanyak, bakay? Nalabit niya patulong manin kanyak day daw. Ne. Agsasaro nun, text message niya agsang pay. Ay, nagrigatan ayat ti sikat a tao dito lugar tayaw. Siyak amin ti asit ganda. Makamu ka iti madingar aramidem mani. Di ka rata nagsasaw, Angela. Ikaem mo latan day ta, naglawa ang iwat mo. Anya? Nagado ti tattao di taruar mani. Asino dagi tattao? Nagaduda mo't niyagpaisaw. Anyat gagaraan da nga, diti balay. Saan ataga dito'y dagi tattao, lakay? Huwag niya rod, bakay? Diyak ida mairupaan nalabit nyo may dagpatulong kanya. Agdinamag ngaminan, tinagan ko kadagiti tattao ngagkasapulan niti tulaw. Anya? Mabit lang. Taindak pan kasarita dagita tattao. Sabay lako mata matulungam di anak ko ang makastruk iti trabaho, manay. Depende day ta, nana. Ha? Nakita mo't siguro, dagiti tattao ngay masidig kanya kita isapa. Nagadaw, ti agkasapulan iti trabaho. Ha? Dwalaeng ti mabaling ko at tulungan kadakwada. Gaputa da pagbayad na kanyak. Anya? Agpabayad ka ti kayat mau, manay. Ay katwen, anana. Nalawa ti koneksyon ka. Amoyo mat nga doon amok ang negosyantay kan politikaw at tumulong kanyak. Manay. May salaeng nga awag ko kadagiti amok ang negosyantay when no politikaw. Matulungan ta kaon. Tulungam ka din di anak ko nga uray awan bayad na. Nabayagan ngagsapsapol iti trabaho. Ngam awan masapulan na. Ay nana. Imbagak matin sa anak ka basta-basta tumulong. Bayadan dagpay nga mo na, sakbay amatulungak ti anak mo. Awan 5,000 a kwarta may manay. Utangak pa'y laeng ano isaw. Sana mabalin na. Kastamot lati ibagbaga dagiti daduma ngam jak pinatgan. Anya? Kwarta itan ti masapol, nana. Napatpatag ti kwarta ngam dagiti karuba. Anya? Agpatpatulong tupay kanyak ni pare Leo, ngam jak tinulungan. Kaputawan mo't kwarta pagbayad na kanyak. Anya? Ay, agpatulong ka lang iti sa bali at tao na. Jak kaya't agsayang iti oras kin ka. Asino di kinasaritam iti cellphone? Nagbayag kayo mat nagsarsarita. Kinasarita nakman di admin ni congressman bakit? Kay? No kano adam amok mabalin niya trabaho di kapitulyo Ha? 5 at tao ti masapul da. Apag isaw nga adan nagbayad kanya katattao nga kasapulan iti trabaho. Isudan ti una nga isirag iti kapitulyo. Ay namani, intun kwan maamuan ti gobyerno day tangar aramidam. Dakas kan? Anya laki din ni bakit? Di ka kadimadanagan. Malakas ako sa gobyerno. Amok ni congressman. Ag-best friend kami. Sapsapulin na kajay lalaki ang nakatakder di tarwar mani. Apay ka naw? Jak dinamagan noan niya tigagaraнаkan ka. Nalabit nyo may patulong mo dahil ta alalakay. Papanawa mo. Apay apapanawag nga di na kapay nakasarita. Langan natin awan pagbayad na. Iso papanawa mo. Anya? Kita man na itilangan na. Nagmursay. Kasla saan nagdigdigaws? Kasaritan pa'y nga umuna. Narigat mat no papanawag latan day taataong. Sige. Siyaklatan to, masidagkin ko na. Jak kaya tapasterken dito balay, kaputa nagmursay. Kun kahit nagkasapulan kamat iti pagtrabahuan, iso ngay masidag ka kanya. Huwag kapsat. Agkasapulan na ka talaga ti trabaho. Patya ka matulungan na.
Ay, mabitla nga kapsat. Nakaamuham nga doon tinatulungak may papaniti trabaho. Mabigbig-big kang aminan, kapsa. Hamon ti tattao tinhagan mo. Imbagada asikati asitgak, maring matulungan nakmaed. Ah, depende day ta, kapsat. Anya depende, kapsa. No adda 5,000, matulungan ka. Masapul pa'y ka di nga agbayad tapno matulungan nak amakastra kiti trabaho. Ay, wala kapsat. Masapul unay day ta. No kasta nga rod, amin na natulungan man nakastra kiti trabaho, nagbayad da ken ka iti 5,000. Correct, kapsat. Nalawang amin ti koneksyon ko. Gobyerno man, kan private company. Kabailak, ti mga ipastrak iti trabahador. Kasta ka di, kapsa. Ay, win kapsat. Bayadan na kaun, tapno maadaan ka mo iti trabaho. Sige, agbayad ak kapsa. Ngam saan pa'y nga ita. Anya? Agsubli ak, kapsa. Emot kanton, 5,000 apagbayad ko. Ay, nagganasan no kasta, kapsat. Saan lang 5,000 ti bayad ko kan ka, kapsat. Ah, anyat kahit mo sawan, kapsat. 10,000 ti bayad ko. Tapno sigurado ang maisapulan nak iti pagtrabahwak. Ay, wow! Nagganasan, kapsat. At dapay gayang bonus ka. Gapo iti daytang imbagam. 100% amaikan ka iti pagtrabahwam. Unayan na karod, kapsat. Agawid ak labi iti jabalay ko. Inakmangala iti pagbayad ko kan ka. Ay, nagbayagan ayadyor oray ngagbayad iti Gmail, bakit? Ay namani, madiday ta nga aramid mo. Sing-singiram dagiti umay agpatulong kan ka iti trabaho. Anya laki din ni bakit? Di ka din kumontra. Nay, adda nagsardeng alugan di tabatog Nalabit nga ison di, Isong agpaisaw. Adamat kakadwa na alalakay. Ay sus lakay, umaydan ditoy. Pasensya ka no nabayaghan ka nagsubli, kapsat. At to'y hindi 10,000 bayad ko. Kasukat ti panang tulong mo kanyak nga agtrabaho. Ay, uwan kapsat. Agyaman na. Munting nga rin. Oh. Happy nay. Pinusasan na kapsat. Pulis kami. Nai-report ka na kami ti illegal nga aramidam. Iso asumurot ka na kami ije presento. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, tulungan na kanjila. Ay, tulungan na bagay. Diyak kanunungan ti mading aramid ti asawak. Tiliwan yun, sir. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, diyak kaya't. Umaykan, kapsat. Ije presento ti pagpalawagam. Sangwan ti basol mo itilintag. Umaykan. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, pakawanan da ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kahit ti mapanmangan dita restaurant. Kano dito iti kanayong ko pangpanganan, tanalaka ti budget meal da. Baka umati waitress da. Ay, unay. Uray tanalaka ti lako da. Umay kakiday pa rin. Diyak nga rog kahit ti baka ta waitress. Ijaya kong passport amangan. Nangina dita passport pare. Una nga nagpipintas ti waitress da. Diyak makapangan mo bakit kag serve a waitress. Ay, Orlan, anya ti order mo? Jay man budget meal na. May saan natang, kan may sa akarne. Agpili ka na iti kayat mo. Una na. Antilatan tiyawag mo kanyak. Bumakit ak alalaw no na ti ibagpagam. Ay, sige yantay. Ajay ngay kadwam, kunak man no dwa kayo amangan. Ijay ka no fast food ti kaya napanganan antay. Ay, ado siguro ti kwarta na. Padak laeng mo minimum ti mauawa na sweldo na antay. Apay nga ta, takaslasaan akayat dagiti tao ti umay mangan ditoy. Ditamot ada na pintas a waitress ti kayat daapang panganan.
Ay nalakay, basit laang tinaglakwak, manulaang. Ado nga main ako na am tika kumpitinsiyam. Dagiti kaarubak a karinderya. Ada waitress da nga agayam iti customer. Ngem siyak, awan nga men ti waitress ko. Mga lakay ti waitress mo Uray na laka di budget mail. No awan waitress, awan latta ti mayat nga umaymangan. Sapay no maminsan, malipatam ti agdigaws. Maangot dagiti customer mo ti aga-alana ngayap apros mo dita bagbagim. Sakpay maturog ka. Malaminak nga rod nga agdigos iti bigbigat. Kanjak kayat amaladaw amalukatan di karinderya. Uray man pa